morning for me always. So my name is Nasi Lemak Jah, or you can call me Nasi Lemak Mak Jah. Nice to meet you. We come very far because I heard a lot about your food. Yes. Thank you. So nice of you. So for Nasi Lemak Mak Jah, we selling 3 type of nasi, which is we have nasi lemak, nasi putih, and nasi minyak. Oh, nasi minyak, Yeah, nasi minyak. So you can introduce all your lauk. Ya, untuk nasi lemak, nasi putih, nasi minyak, kita ada ayam merah, which is kita sepik asingkan ayam dia, peha, tai, kepak dan isi. Ya, ada ayam balado. You look for something as spiciest, is ayam balado. Oh, this is very spicy. Very spicy. Yang ini ayam rendang kari. Boleh tengok sikit? Boleh. Rendang ayam kari. Oh, rendang ayam kari lah. Ya, sebab kita gunakan bahan rendang dan masak cara kari. Jadi sedap lah, boleh makan dengan nasi lemak, nasi putih dan nasi minyak. Yang ini warna kuning, ayam masak lemak cili api. Tidak terlalu pedas ya. Tak terlalu pedas lah. Tidak terlalu pedas. Okey, untuk ayam ada ayam goreng crispy. Ikan keli pun banyak jenis Ikan keli ya. Keli masak lemak, keli balado, keli merah. Warna merah semuanya kurang pedas lah. Yang ini sambal garing, hati pedal leher ayam, daging merah, daging goreng mama, daging black pepper, daging balado, paru balado dan paru merah. Yang merah pedas-pedas manis. Yang ini ayam green curry chicken. Green curry kita panggil ayam goreng mama. Ayam goreng mama. Because ada taste kari dalam. I ingat Mak Jah ni laku dia ayam masak merah. Ya, ayam masak merah. Ayam masak nanti merah. Nanti I nak try ayam masak merah lah. Boleh. Ini sambal nasi lemak. Tak pedas juga. Yang tak pedas ini daging goreng mama. Daging juga, ya. Baik. Okey, abang. Bismillah, 18 sahaja. Seperti biasa, nasi tambah tadi. Itu yang pedas sangat. Daging balado.